Assalamu alaikum. Koy bağıçılar. Ол 4 baş qozu qoşqor satılат. Өтө арзан баада. 4-төнүн бериле турганы 120 000 сом. 4-тө чогуу сатылат. Бирөө тиш буза элек. Калгандары 2 тишке өтүп атат. Бойлору 84-төн 88-ге чейин. Эгер мал кылам, средний кочкорлор менен иштейм дегендер болсо чалыла, же болбосо ат кормго союшка кызыккандар чала бериңиздер. Карабалта Панфиловка айылында. Байланыш номери 0777 95 95 47. 0777 95 95 47. Hayda. Bir kayıp koysunuz. Etleri daha жақсы. Soyum degenler dağı, mal ulan degenler dağı. Aydır. Utatта.